Assalamu alaikum туғандарым, қандайсыздар? Магазинде жүрөбүз, Aldi деген магазинде жүрөбүз туғандар. Чекеден көрсөтүп берейин енді, сіздерден лайк болсын, бізден маалымат болсын. Так, бананды ала турган болсок туғандар. Банандын баасы 0,16 килограммы, теория болсо бүрөсү. Мен адашпасам, эгер адашкан болсом, жазып коюңуздар туғандар. Бул бүрөсү 0,6 болуш керек. Сен. Бул жерде ананас арзан экен, көрдүңүздөр, 98. Мандариндин баасы туғандар. Бир немеси, сеткасы 1,49 фунт. Алма bir paket olsa 1,59 tuğanдар. Лайк басасыздар, өзе баспай атасыздар. Что-то баспай атасыздар да, жөнді көріп қойтасыздар. Анда улан қалысыздар. Басқан болсаңыздар. Так, süt. Так, süt ала тұрған болсаңыздар, 1,39. 1,69-дан кем туғандар. Пияз бізде бар. Бирок көрсөтүп коюрайын сіздерге. Почти 1 килограмм 0,99 дейді. Так, картошка туғандар 2,5 килограммы 2,9 екен. 2,5 килограмм. Бұл жерде огурцыны штуштап сатат. Біз ушундай упаковка алабыз. Ушуларды ящиктерге салабыз, ушундай ящиктерге. 0,89 дейді бүрөсү. Помидорго келе турган болсо, помидордун так, ушусу, турган пакети 1,39. Так, чесноктун баасы 89. 4,89 болупту. Так, кефир туғандар, кефир 2,9 кен. Азырынча кефир ичпейбиз. Мына каймак 0,39 кен туғандар. Ушундай каймак сатат. Бул суюу да болуп калат, анан коюусу да болуп калат. Так, макарон туғандар. 1,29 дейді. 1,45 дейді. Күрүүчү бираз беспорядочный болуп кетиптир. Может, талап кетишсе керек. 0,52 кен туғандар. Ушул томатыны алмысынбадым туғандар. Бизде айлана деген томат бар го, билесиздер, Кыргызстанда. Аябай жакшы чыгат. Ошондорду алып жүрөбүз. Бирок тез түгөнүп калат да буларчы. Егер билгендер болса, жазып койсоңуздар, Aldi'де кайсы томат жакшы болот. 0,69 дейт. Чайды мынандай алганбыз туғандар. Сиздерге көрсөтүп коюрайын баасын. Средний болсо 1,19 дейт. 1,59. Мына печенье жыгат. 0,43 дейт. Шудан алып коюн. 2 ала турчу. Мындай печеньелер да бар экен. 0,49 дейт. Мынадан да бирди ала турчубуз. Кофе 1,25 дейт. Майдын баасы 1,99 дейт туғандар, 1 литр май. Бизде бар. Яйса, тукум туғандар, жумуртка же болсун. 2,89 дейт. Ичинде 12 штук бар. Ишин ачып да көрсөтүп коюнчу. Бизде бар экен, ошон үчүн жетиштүү. Нанды биз мынандан алып атабыз. 0,75 дейт. Граммы 800 грамм экен туғандар. Ана мынандай нандар. Нандын баасы 75, 1,39 дегендер бар экен. Ушундай нандын баасы.